Pozdrav sedmašima. Malo ćemo danas govoriti o tome kako unutar programa Word pisati matematičke formule. Sa dosadašnjim znanjem to je nemoguće. Formulu ćemo u ovom slučaju umetnuti na sljedeći način. Znači, prvo se pozicioniramo negdje unutar našega teksta gdje mi to želimo umetnuti formulu. Zatim klikamo na izbornik Insert, umetanje, i ovdje ćemo imati ovaj znak broja pi, grčko slovo pi, ispod kojeg će pisati equation. Drugi način jeste da kliknemo gore na izborniku Insert i dole imamo ponovno izbornik equation. I evo ga. Vidite sada kada smo to uradili da se ovdje pojavila nova traka sa zadaćama gdje su nekakve matematičke formule, matematički simboli. Prvo pogledajmo ovdje. Ovdje imamo nekakve simbole. Tu ćemo naći sve simbole koje nam trebaju, koje ćemo koristiti u matematici, poput znaka plus, minus, beskonačno, približno jednako, veće, manje ili jednako, veće ili jednako, pripada, podskup i tako dalje. Ali to ćemo nekada koristiti, kad nam treba pojedinačan simbol. Ali ćemo puno češće koristiti ove ovdje simbole. Simbol za razlomak, simbol za eksponent, simbol za korijen, za integral, za sumu, za zagrade, trigonometrijske funkcije, limese, matrice i tako dalje. Evo, vama su možda najbliži razlomci, pa idemo formirati nekakav razlomak. Kliknemo na razlomak, odaberemo da li želimo ovakav razlomak ili ovakav razlomak, recimo takav razlomak. I sada smo na brojniku. U našem brojniku također može biti razlomak, pa ćemo sada ovdje, da možemo napisati jedan razlomak, hajde. Ubacit ćemo gore razlomak, neka bude 2/3. Sad trebamo plus, ali plus trebamo u razini razlomačke crte, jer ako bi se sad klikli plus, on ga piše u razini trice. Stoga se trebamo malo izmaknuti naviše. Evo ga, tu je prava pozicija i kliknemo. I sada dodamo eventualno novi razlomak i tako dalje. 4/3. Sada smo u našem nazivniku. Tu naravno možemo ponovno pisati nekakav razlomak. I ovo će biti primjer nekakvog razlomka, dvojnog razlomka. U redu. Pogledajmo sad, i ovo se ponaša sad kao jedan naš objekt. Ako dva put kliknemo unutar njega, evo ga vidimo, mi ga možemo brisati, mijenjati, što god želimo. Sad, idemo umetnuti novu formulu. Evo ga, pa ćemo pokušati pisati jednu formulu za kvadratnu jednadžbu gdje se spominju upravo ti različiti oblici koje možemo uopće susresti. Formula otprilike glasi ovako. Prvo nam treba ovakav znak gdje ovdje pišemo x, a dole ćemo pisati 1,2. Sad trebamo se vratiti u razini x-a, napisati znak jednako i treba nam razlomačka crta. Nemojte da vas buni ova formula. Formula je takva kakva je, kako smo je naučili. I sad pišemo minus b i sad nam ide znak ovaj plus minus i onda nam ide korijen. I pod korijen nam treba ići b na kvadrat. Da bi napisali b na kvadrat moramo odabrati ovaj. b, to će nam b biti, ovdje 2. Sad trebamo biti oprezni. Evo ga, da vidimo možemo li sad, da, jesmo, uspjeli smo, 4ac kroz 2a. Ono što treba ovdje napomenuti jeste da često kada ne radite pravilno, ne možete uopće napisati formulu. Drugim riječima, nismo mi mogli početi pisati prvo brojnik, pa ćemo onda razlomačku crtu, pa ćemo onda nazivnik. Znači, morali smo prvo razlomačku crtu. Isto ovdje. Znači, mi smo morali prvo razlomačku crtu, pa tek onda početi pisati što nas spada. Znači, mi nismo također mogli napisati b na kvadrat minus 4ac, pa to onda staviti pod korijen. Ne, nego prvo staviti korijen, pa ispod, a unutar korijena ovo što već je. Slična stvar je i sa zagradama, na primjer.
Ako mi želimo umetnuti nekakvu formulu i sad trebamo napisati, na primjer, trebamo napisati nešto u zagradi, a to će biti na nekakvu potenciju. To znači da mi moramo imati potenciju prvo, evo ga, ovakav oblik. A ovdje, tu će nam biti, na primjer, nekakva zagrada. A ovdje, unutar ovoga polja, može biti sve ovo što smo do sada radili, znači nekav, na primjer, razlomak. 4 petine. A ovdje nam može biti, na primjer, može i razlomak biti, niko nam ne brani, na primjer, evo neka bude ovakav razlomak, 4 petine na 3 četvrtine. Znači, uz malo truda možete napisati bilo koju formulu koju poželite. Otprilike to je bilo sve za ovaj video uradak.